sekarang tutup. Lagi ya. Dia ada lampu. So saya mau tutup dia. Pergi MBR sini. Menu. Kamera. Image ini. Pilih you punya channel. Ini profile. Pilih naik. Dan sini illuminator sini. Setting. White light. Ini mode tukar off. Macam ni. Dan ok. Sudah ok. Apply. Dan boleh keluar semua. Sekarang test. So tutup. Dia ada lampu. Dia pun ada color ni.